nitwa Bad Stego Official aka tumenyane kuri TikTok. Uyu munsi tugiye kugaruka kuri bimwe byagiye biranga n'umunsi mu mateka duhera ku itariki n'ubunini 8 Ukwakira 2025 no munsi wa 280 n'umwe mu minsi igize umwaka tuvuga ko hasigaye iminsi 84 maze umwaka tujya ku musozo. Uyu munsi tukwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe ab'igitsina gore baryamana n'abahuje ibitsina. Uyu munsi n'ubundi Ukwakira ku itariki 8 mu 1871 inkongi y'umuriro ikomeye cyane yabereye muri Chicago maze hitana abantu bagera kuri 300 bose bahita bapfa ku kanya yangiza n'ibintu byinshi cyane bitandukanye. N'ubundi rero kuri no tariki 8 Ukwakira 2005 abantu bagera ku 279 bishwe n'umutingito wibasiye agace ka Kashmir kagenzurwa na Pakistan mu ntara y'umupaka n'ubundi wo majyaruguru burengerazuba bwa Pakistan. Nubundi amahano yabereye mu Burayi ku itariki nkingiyi ku itariki 8 Ukwakira 2001 ni mu manuka mbi cyane yabereye hara mu Butaliyani. Indege ya Cessna yafashe inzira itari yo ku kibuga cy'indege cyitwa Lunet Imira igonga indege yitwa SAS yari igiye guhaguruka hitana cyangwa se turika ku kanya maze hitana abantu 118 barimo bakoze bane ku kibuga cy'indege. Ababashije kuvuga ayo mahano yabereye aho ngaho n'ubundi bavuga yuko ari amakuru mabi yafashwe na radar maze iyo ndege zose zikatazikubitana zigasekurana maze ubungubu abantu bagira bo bose bahita bapfa batabashira. N'ubundi ku itariki nkingiyi ku itariki 8 yo Oktoba cyangwa se Ukwakira mu 1982 inteko ishinga amategeko ya Pologne yasambuye ishyirahamwe ry'abakozi ryunze ubumwe nyuma yaho rihinduka ishyirahamwe ryigenga kandi rigira uruhare runini mu kurangiza ubutegetsi bw'abakomuniste muri Pologne hamwe n'abayobozi bayo batandukanye cyane. N'ubundi ku itariki 8 Ukwakira mu 1937 Che Guevara wari intwari cyane ukomeye cyane kwese baramuzi wari ukomeye mu ishyaka ry'abakomuniste mu mindura amatwara ya Cuba akaba n'umuyobozi w'inyeshyamba zo muri Amerika y'Epfo yafashwe miri maze nyuma yaho yitwa arashwe n'ingabo za Bolivia. Uyu muntu baramuzi cyane uyu ngo Che Guevara na muntu tamuzi yabaye intwari yarwanira ibihugu byinshi cyane no muri Afrika yarahageze arwanira ashaka kwigengwa kw'ibihugu byo muri Afrika. N'ubundi byaranze umunsi mu mateka turabikomereza mu mwaka w'1918 ku itariki Caporal Alvin York wenyine yafashe abadage 132 kandi yica abandi 25 mu gitero cya Maui's Oregon mu ntambara ya mbere y'isi yose. Uyu nguyu yabaye intwari kabisa ara muri Amerika abantu benshi baramuzi na president uriya Donald Trump yigize kumuvugaho mu myaka ishize. N'ubundi ku itariki nkingiyi 8 Oktoba cyangwa se Ukwakira mu mwaka w'1871 umujyi witwa Peshtigo wahuye n'akaga gakomeye cyane ni muri leta ya Wisconsin watwitwe mu masaha make gusohitana abantu bagera ku 1152 abantu benshi cyane barapfa abandi baburirwa irengero maze imiturirwa igera hafi ku 2500 iragendera senyuka umuriro ukwirakwira heshi cyane. Hari bimwe mu byamamare byagiye bivuga ku no tariki n'ubundi mwaka w'1945 havutse witwa Bruno Mars wubatse izina nk'umuririmbyi n'umubyinnyi umwanditsi w'indirimbo akanazicuranga. Mwaka w'1980 kuri no tariki havutse Nicky Cannon wamamaye mu gutera urwenya gukina filimi no gukora kuri za television. Mwaka w'1995 umunyapolitiki muri Argentina Joao Pedro wabaye perezida wa Argentina nawe nibwo yabonye izuba. Mwaka w'1945 Henry Tisrucci umuhanga muri muzika n'umwanditsi w'indirimbo ukomoka mu Budage nawe yaravutse. Mwaka w'1943 Otto Heinrich Warburg umuganga ukomoka mu Budage nawe yabonye igihembo cyitiriwe Nobel nibwo yabonye izuba kano kanya rwose uno munsi. Reka tubabwire mu byamamare byagiye byitwa Imana ku tariki 8 Oktoba cyangwa se Ukwakira duhera muri 2002 Phyllis Calvert umukinnyi wa film umwongereza kazi yitabye Imana mu 1920 Henry Christopher yize kuyobora Haiti yitabye Imana. Mwaka w'1932 umunyapolitiki w'umwongereza Clement Attlee wari minisitiri w'intebe w'ugiye Bwongereza bwahagwa ubwigenge w'Ubuhinde nawe yitabye Imana. Willy Brandt wawe Chancellor w'Ubudage nawe yitabye Imana kuri no tariki maze mbashimire mwese twabanye maze babwira ati mukore subscribe kuri YouTube. Jewe ho twabanye nitwa Bad Stego Official aho ngo ni kuri YouTube genda ukora subscribe nyabona maze kuri TikTok naho genda ukora follow na like nitwa tumenyane maze ibyiza nk'ibi ngibi bijye bikomeza bibazira buri munsi 5 kwa 5. Murakoze cyane.